wai kejengja kablajia ha Indore Madhya Pradesh menhaka arpulaitrik urisa warjar poslan wai ubri ubetip karteng kumu aku ilkan ubasuba badon kti ban ktakti yaki arngot ki nong ilakai kriket kari Australia kum sibenta ka ICC Women's World Cup yakni kejengja lajia hakathan karjarana road hakajala Madhya Pradesh hakapor bakineki arngot ki thei ilakai kriket kari Australia kidang lej saka wai ka cafe hadin bakilami naga Radisson Hotel. Katkom bala mentep ki lar pathai khubor langba usop inspektor Nidhi Raghuvanshi laong bagini ki arngot ki nong lekai kriket kari Australia kilami karwai biji men step panlet syakawai ke cafe handrai hasiteng lenti lawan wai ubriu hakaba une urunar ulak takti yakawai ka nong lekai kriket kari Australia hadin bad ulakrat daka arsyaka laong ro yakane ka jingjia laski langba ka jingdon ki CCTV kamera kumjoro laski langba kibriu kibi yakane kumta yauni runar laki maka janmet arpau santri urisa warja bosan barro lapangani hapo ka section nya posa bat nya popra BNS kubleshibon.